السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي شرح لي صدري ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wakaribu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaundi honlala we makati ni zamba uyanu sujini ngome, rehema na amani nazi mwendeleni. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. watukufu wa jamalifu mko hudungaze video zangu gamsaho samaha handani au kaanga mina usiu na kama nadamu ngena usiu yo mkinishiha hamba makalma ikao yo huibio wasaya yajibiyo wasaya zondongo ikao zo mkinishiha shanga mjo sana ula usiu ikao ndonlonuo na mbe makalma ikao kana humtabishani haku amjo sana sha ekaito katishindwa na mhisi ya ukaya uondo usiu ukaya tisumwe surabanu wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati. Hakika wanadamu pia harumashi vandeshantishinu ngona hasara illa wanadamu wazima. Du wanadamu ikao wafanya waamini Allah subhanahu wa ta'ala sibahi wafanya ndongo njema. Basi usiunlo nuweza bari dokaya ngasina wana hatu mabani hatu wanashe watu razalwa haruma yenti ya Komori dasinao rakubaliana ukasiwa Komori nasiri kubaliana ukakomori si wa Islamu jana hajana bai kwa makati ya mwisho yana zendongo hizo kasuparihana sha walakin wao wanadamu ikao ngwatawazao ngwanjia o misirini umwizi watumwe hija wa ufunga ujipanga na namna ya ukayangu fanya uswadaka ujipanga namna ya ukayangu onda wa heji hanamna ya ukaya Uislamu wa handani waladhimu mwanadamu Islamu duhamba kweli handani duhukana irumbi ne peplo ya mru ani dawanu wala wanadamu ikao iladhimu mru ya warume yonge usikitifu au kaya ngasina wananyasi ya joka wo wananyasi yode maana nambaka ngamjodon samiye makalma au kaya ikardo taharandise rangalie ye guverneri wa hale wa hatu mwenye baraka Said Swali zinrabo ya kouramba rijeri kaze ye waziri wa hezi habari za bonze wa hatu wakala wa mbwa mzimba zinrabo ya kouzamba rijeri kaze ye toamaya rahunra rakanio ya maudu mwananyasi uparo kaisi rangalie zeveraji ya namna ya he zeankilizahe basi leo yinu rikaujari kaze riremwa ye tampo ya hari mana siwasaya ngarjomba hari ola mkomori ye uparo Saida Hamada yezinsikitisha uhindi na Saida Hamada Dabu ya subuti ya jiharu mazerezo sosio haringujo ya jijustifie bahari ngabo wandu wanjia haru mazerezo sosio watu wao makalma haruma ye context dehelia jelezao au kabanu mimi ekati jabanu miwa mbaka wanadamu wanu na mtafadhali babanu ngamrirongo zao si wa Komoro
Vanu kamtufanya diskuru mrongoze wa Faransa, kamtufanya diskuru mrongoze wa Ngereza, kamtufanya diskuru mrongoze wa Hindi hau mashinwa, shabanu ngamfanya diskuru mrongoze wa Komori. Zabarindi ni mtu usane makalma ya hanyu mwado ya rongo wa shikomori o wa Komori waelewa hizo mambao. Vanu hata wala wana hanyu mambao kangwa universite wao unji wa haunga bo makalma menji ya shizungu watu welewe fasiri yayo. Izo pia ngelazimuri duelewa na ukweli. Ebonge Saida Hamada mwanadamu ikao ngo jihadayo haukaya siwasaya gartuhamba ukango jihadayo haukaya weti Mkomori ranzi geje yamba ukaya wewe mgazija hau wewe muitsandraya hau wewe mtujwa mdahovi la tijau gelazimo wanadamu waduelewa ze kweli. Vanu haina mru yeujwa uzali wa mahala, yeujwa ukana mbaba ya puha mahala, yeujwa ukana mzazi ya puha mahala. Shaye mwanadamu wa ye hata haruma Qur'ani yamba ya haina mwana yazalwa pia nguzalwa haruma wa Uislamu. Shambabahe na mzazahe wako humlela suwa yake majusui, suwa yake katoliki, suwa yake nsujua hindini. Yabo ranzindo wakati mru ya balighi haina mrupia yeujua hutamani ye range ye yahe ya itsahawo. Izode za hunda waze wa hatu, izode za hunda mabani hatu, izode za hunda wana hatu, izode za hunda wana nasho hatu wa Komori warumao ze yezi warumao ye Komori hatu haukaya Hindi wowo ngwatsa wao ze faida za hem Faransa rahana ze faida za henti ya Komori. Izode ze kweli izo ndeze kweli haukaya usikitifu lono ukaya buja Saida Hamada hakawenda haruma ya universite ya Komori yende ya lamwe wanazioni wa Komori. Saida Hamada ikao hakawakala wa hem Faransa haruma le jumba la mawakala la Faransa na ngujueke fasiri ya wakala ola homba élu de la nation ola havote wa yende ya dafimu zenfaida za henti yabo kuna uje uhadaye Mkomori ye mwana Mkomori ye mnashioni Mkomori ya ukaya wewe depute Mfaransa ngondo wadailie ye mwana Mkomori ngondo waeleze mwana Mkomori atahe faida za he Komori yabo wewe ndo wala huwa ye mnashioni Mkomori. Saida Hamada ilazimu kane ujifikiri ye mbabi ya ukaya Dr. Archimede uone ya roha ya nikilwa ye dhomana ya he universite ya Komori ya tongesa leba ya ilo ajalahe hata haba sainu ya no pirizo. Saida Hamada uka depite Saida Hamada hambawe mwana Mkomori Saida Hamada uka honda depite hasibabu ndo wa Komori walo Marseille na mnisami hekati yeza leji ba unu usikitifu wekanga sina mali dweri politiki wa Komori waonaze tobia Saida Hamada ya kaonda ya zifanye Komori zila watu mtini ya ambargo shawadaza wapate mihono hari wa uwandu wa siasa hari hizo parti za siasa hizo ndezila ndungo chavanu nezamba yauka yetu ndai bo wanadamu wa politiki mjoka uronesa yauka ya no kamtita ya ngamjua uka Saida Hamada wahaka depute wa Macron na ngamwona uzetwabia Macron ya rendao ya Komori bai kwa kweli ye Mfaransa haka harengeye ye Mayoti ranzihale sha kachufanya wa msajaja harumama kajaka ufanya msajaja harumama yoti hamane namna Macron yafanya wa msajaja harumama yoti mwanao hata mliatoa sasa 50 milioni ya hule sheisiwa shamaore hosoni mwa azali na ngamjua uka Saida Hamada uwe depute wa Macron uongu daizi haki zando za hem Faransa na Macron yabo usikitifu ekawandu Hamada asiri juhale wo riwonoka ya harumensi ya Komori kabati ma profesori kabati wanazioni kabati ma intelektueli kabati ma wababa kabati mafundi wa dini kabati wazaze wazayawana ebanda nyimlo Marseille enyiti wanruwa ujuha mshemeze mpare wa wanahanyu wa Komori na baba hanyu wa Komori na jomba hanyu wa Komori mwambie ukaya Saida Hamada uwe na mumfuliebwe hauka hunu eza jihiri Komori wana hatu wafumwa ema presida wafungwa ema guverneri wafungwa wana hatu wao wa violewa wa wizi wa njia wa ulevi wa njia
rajuhari somo mabareni Marseille na Paris na Nice na Lyon na Toulouse karja parona Seda Hamada karja parona Seda Hamada na bwe makati yao Seda Hamada nge député ranzi 2017 uo wakala uo mru wa ujua yari epole yari bali ya roni sezenzia bwe yakaye wakala Mfaransa shaye mwana ye asuli ya ambao mkomori yabo ye mru wa huroni sezenzia yari tombolizize shaya yarambia na mbire jao bami nsina usubuti shasindiho timtana timasihu tijio kartina wakati engau zima raparona Seda Hamada izorongo ikao za usikitisha halafu leo hari Seda Hamada de ujoya rinike leçon de ujoya ronese namna ya nadhimu rifanye de ujoya yarambia namna ye masiwa ya hatu ya nadhimu ya enshi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ebanu mkomori gujoka ula muhamsunda hii ebanu mkomori hakika ya Mwenyezi Mungu bwana zioni ikaoramba ukadetwa maya ya maudu ebanu ngamjoka uronesa ya ukayanga msoma onrongo nsunda hii ngamjoka ureleza ya ukaya izo mwambi wao ngamwelewa ensundai mjoka urambia ensundai mjoka uronesa rielewe kabanu kweli ngamwelewa onrongo ebenge kaujabanu samahani baba njiyamna problemu harumaye ye video rikaucha banu kwezi bwa tukufu wa Komoro rijeri mweneseni Seda Hamada wei mwanadamu hindi mission ya Seda Hamada hindi ninyoti pia kamti wa jinga ngamuirambu wao kawanuda walariko wapara de France Afrique wanudo wana wahem Faransa waruma au harumazi ntiza hatu za Afrika ili waje wadaize haki za hem Faransa shatindeze haki za hem mwana wa Afrika yabole wa Seda Hamada ikahaja Komori yajea unjilie wanadamu wa Komori dabo yao na ezanzozi fainishihe maore yarambua ya ukaya wana wa Komori kwa sita yari ya ukaya bwende kwa hansi wa bazi militeri harumasha isiwa harumasha ibande shansi shahatu shamaore ukaya ngari zamba onro akabani ngabo wanru wajeleza onai vanu maore haina mwana maore ngena ruhusa ya tahe nationalite ya Kifaransa ngena ruhusa ya tahe nationalite ya Kiamerika ngena ruhusa ya tahe nationalite ya Kiazia jeheli boko maore remzuani remumwali remgazija wanadamu wanti pia haina mdunge na ruhusa ya tahe haina nationalite ya toka uyanza kabati hatamba tambu itoka yonzi sheivande shanti ishosha Komori Bando mabahani ya nadhimu wala wanru wanadamu ikao mabani hatu wanashe watu mazuki watu watohoelewa ye falsafa ya ukayabanu kartuda ilia nationalite kartu haraya ya ukaya fulani Fatima Zainaba Mariama yatim Faransa jaboko wenji hamanda siralanga zija ngasi wa Faransa shasheibande shantisha ngazija isho sha Komori jawenji wa nzuwani walo wa Faransa shasheibande shantisha nzuwani isho sha Komori jawenji wa mwali walo wa Faransa shasheibande shantisha mwali isho sha Komori zabari indini lideri politiki hauraiya yankiliahe yatohwelewa ukasheibande shantisha maore isho sha Komori shaya dongo utaha yenjiyamba za taratibu ya ukaya na richo develope yezisiwa yeziraru halafu wakati ula ya shabaki gashijo uja yengashijo uja shinunga shedo nando ya shirengando yengisho nando haukaya vanuri jodo haba mbavi ikamfano da inura nzori jeritini wande sumu ya ralo ranzori jeritini wane Seda Hamada de sumu ya ralo ranzori jeritini wani Mwinyi Baraka de sumu ya ralo ranzori jeritini wani ni Mzimba de inu ya wao autonomie des îles haukaya autonomie des îles yonde sumu wana Mfaransa haba saa ya itamani yende ya itie harumezi fuba za ho wanahe da wanu wa Mfaransa wandu wa Mzimba wandu wa Mwinyi Baraka wandu wa Seda Hamada wandu wa Kaisi de lejani bwizo zote pia inu de sumu ye Mfaransa ya ipanga haba saa yendo ya liseo wa Komori de autonomie des îles ebenge ndongo hamanda hiyo haina hedi si ukaya mwana mkomori si ukaya katuelewa kazabari indini
ye Mfaransa ya lona nkodo ya henda ina ye mrisi haura mende Europa ya lona nkodo ya henda ina mrisi ye Mfaransa ranzinde première guerre mondiale huje deuxième guerre mondiale jeri wasulize nkodo za dunga ya bozonti pia ye Mfaransa ya henda mbio ili ya tsanganye ye zensi za he Europa zitanganye he zikemba hindu nzima zabari ni parce que l'union fait la force watanganyihe wakemba hindu nzima halafu sisi rilombu mbabititi rilo washashi sha ngujo ya ritambaze haina mru ya kembali halafu hiyo kweli jaeleo mwanamkomori ya soma gwamba ukahari ye intellectuel ya ukaya ola walo wenji ye Spanyeka wanyisiwa wajua nyisiwa mabaki ya mangawa kesa wane Komori kamili ye Almanyeka wanyisiwa wajua kama baki ya mangange wa gebaki ya zimali kesa wane Komori ye Itali ye incident ye Faransa ye jua nyisiwa mabaki ya manga gemna baki ya mzima ya joba ya ukaya ngesa wane Komori geba nusisi wanrula makarjatimizi 1 million de personnes Mfaransa ngujo ya riswaliti ya ukaya haina isiwa yabo na shendesha jikae shikane autonomi na aboye yeze mbio za hezonti pia ngutaho ya renforce ye union ya he Europe ili wakane mvu uo ujufumuo kwezi boma intellectuali watu uo ujufumuo kwezi bowaze watu uo ujufumuo kwezi boma ranya politiki boma lidori politiki wa enti hatu uo ujufumuo urumishi hao basi kwezi watukufu na rielewe omba bahanu zenongo zinu zanzozi waswili na rielewe omba bahanu ranzori riwasulishiwa haukaya zinu azali hazadi saranziale mmono ya ukaya rikana République fédérale islamique de Comores ija azali hajaharanyisa harifanya mabalanga zibakia hajahari nikaharisira siwamba Union de Comores shaba kawa puziziwa ya ukaya ababasa haina isiwa na shiungulwa shikenti haina isiwa na shitongulwa shikenti ngamona wezende lwa uzembio ya ukaya ya tihale abo ye Maore ngejokaonda ya considere wakayonti harumaye osea Indien yabo izo ndiseho nzuani wafanye yabo izo ndiseho mwali wafanye yabo izo ndiseho ngazija wafanye ebenge rongo hamanda zinu karijamba ngamjo uziishia haukaya ngarijuwao wa uziro wa hatu wasi wandu wa Komori sha hosi umwambiani dojari mwambiani ukaya zinusumu seda hamada inusumu wa ikriminel wa imanadamu ikao haruma ya jeharuma ye Komori hatu hiyo ya jati mdafana haukayasi wa Komori si manaifu ngarjohelewa ya ukaya wa imru ya kadepite ulaya ya boka ya josubuti ya jafanya rongo itondizo ya bona ridungeze fikira zahe ba ya bogu jori rwali ya marunda ya bwensi ya hatu kena ujwa huyashingwe tina ya Mfaransa hiyo rongo ya kaulati muhaina mwana mkomori ya tia haruma sheitwa shahe ya ukaya wanada Muhammad wanu mruhama guverneri wa kamili warumasha isi wa shangazija isho usubuti wewe wawe ubaki na fikira hoi itwani ya ukayakarna ujua hupangayo hendamba bahanu wetina ye Mfaransa yema hajana na mengomitanu ye Mfaransa uwe ya kayabo efanya yema hamengomitanu ya bahari nika independansi ya nrabo Mfaransa uwe hafanya ema hamili wa nusu ye Mfaransa uwe ya kayarosi wa mbio ni aliswalihi hafanya ema hamili wa nusu hiyo mtisodo renga ukaya wandu wajukauja kaya hawa wandu hasisi ya ezawi dakoro hawa wandu yonde namna ya revolution haini utuyelewe fasiri ya revolution kana uparoelewa hauka revolution ifonga bajofa wandu yonde namna zentizo ntipia ye Faransa inu muibia zizi yao wakati wakota wa revolte watofa wandu watowa shaji yonde namna ya revolution de namna yonde mana sisi wasaya boko karibenze rido jibu harumaze platform rilio ekarishia wanu wafanyao zisabu za madadala hawa wandu jau aliswali hawa wandu jau wala fulani asisi jau on s'en fout de tout ça on s'en fout parce que wao ti wanadamu ikao
ngwaelewao ho mahalani ikao ndio wanadamu wanzo wa waswili wauti wanadamu ikao ngwa rambu wao ngwa waswiliu ze daraja za ho wanadamu wanzo wa waswili au kaya revolution ifo wafewano ebenge kwezi rikaujari vanu rijeri huve uso riwambie Gweseda Hamada clear enet ya ukaya tafadhal uzie maskaradi ikao ndayo uyafanyao harumashe isiwa harumezi siwa za hatu za Komoro Gweseda Hamada wa Komori sikari huji na Seda Hamada wa Komori rihupahara wa Komori rihonesa kawewe mwana angalia uone 2022 wa Komori wa hutua ya huwa sulinda kuja wa sulimba bahanu hauka wa Komori wa huelewa inude la proverbes kwa urumilwa a bon menteur qui vient de loin ya wale wa huono kaya ngoroho wende Komori wende wa bazizo wanadamu wa Komori wende wa oniseka wewe jau wewe mdu ardaba hainu tena ujorudi uhe haruma za rezo sosio parce que huono ngabu wana wa Komori walamu hawa hurongo zao halafu wala pizza tena udamba ya ukaya kwa tuelewa bana bala wewe abongo to ze phrase haruma ze contexte za hazo no Gweseda Hamada kaba tutolo phrase haruma ze contexte za hazo wandungwa ele wao wandungwa rambu wao ye objectif yao wa Komori ngari rambu wao donc karna ujua uhulejeza Gweseda Hamada karna ujua uhulejeza uje utanganye na Munyibaraka utanganye na Mzimba haba saa inuye mwanashe watu kaisi yarudi tena yatie mwangarieni mfanye grupu ya ukayale weinu ngamanzao mje Mungu we masiwa ya hatu haina isiwa shijikai emba biyo karjaba kazina ufainishia sha hosi uzamba karna uzia ho zamba karna uzia ho elezo wa Komori karna uzia ho lamwa wa Komori riwambie uka enzia tindiyo wa Komori yenzia tindiyo heli ya zone savala ya onisa ukaya ye dunia ngebadili hao ye dunia ngedao namna nyindwaji ye dunia ngedao haruma kodo ye dunia ngedao ranzin kodo ya huwana he namna inu ranzin kodo ya mbahindwa hula ranzin kodo ya msomo ranzin kodo ya unono ye dunia haba saisa ikau hangendao haruma kodo ya weka wandunga ndao haruma kodo wanruji panga walinde ye nkodo wanruka wazima wafunguye master wanruwa wanene kodo izo nizori onao makuro Gweseda Hamada ya nao zembio ya tapalao haruma ye Europa ya tanganya ye Europa hata haba hainu ngwa na taratibu ya ukaya le jeshi la Europa wakane yizini za hao za ki Europa za upanga zombo za wana kodo iyo dinamna ya dunia ilio habasa Gweseda Hamada ebanungo bazizomba Gweseda Hamada na singa si Faransa ngarionao ngarirambu wao ya ukakweli yanti ya dunia ngebadili hao sheke dunia ngebadili hao wandungu watangani hao wandu wakemba hindu nzima shawandu kwa tuanyisiha kinyume ya ize fikra ikao ndizo manzo mribe ililie ne Mfaransa doka mje mranyise ye mmalike hao ye nzuanike hao ye maoreke hao ye ngazi jaike hao ebenge watukufu kana uka wale haku shatoka utarijeri mwambia nyukaya o wanadamu wanu o wararu rijeri kaze mwanashe watu kaisi wahisa warende hasumu na mwafahamu wanadamu wanu ranzi ansie gouverneur Munyibaraka ranzi ansie waziri wa habari za bonze député Mzimba ranzi mjobana dotena ranzi Seda Hamada rijeri kaze mwananyasi kaisi haukaya kaisi la ilaha illallah eto mayarakanio kaisi hudiwaza bukaisi ya ukaya ranzi 2019 yezembwana riziwa nao yezembio rizendao zonti pia do hudenose ya ukaya kabati raisi haruma yenti halafu wewe ngowono kazembio zakahwendwa zonti pia do ukaya yeyezi yinu irejei njuani heki kawaida heila namna ikawa ndo sisi randisa ya mipango ya hezonongozini halafu mwana nyasi kaisi ngojo urambie ya ukayana mlale mbaba hanu mruwe mtabe hata mbarongo mtirede hata mbarongo hata mpaka 2029 ebo kaisi ukanza urambie hindi ebo mwana nyasi kaisi ukanza urambie hindi eka uramba kana mwedebo abaseni hono mkenti na hizo kujarambia zo jana raka harumaye mbwana yinu raka dasina we raka honda zendio
kujama ya ukaya na rizie ritilate wakati wa bure na rendera kubali ya ukaya azali wa iraisi na rendera kubali ya ukaya ye manda ya nzuani ngejo wenda 2029 zabari ndenika isi watura mbiaze nongozinu ranzi jana rakada sina wera kaufanya ze bwana zinu shawadaza hata leo dongewa me ukaya wandu wadaze izo mengoni mwezendongo ikao rireprocheu wanadamu ikao wanda harumaze voti dizo dahi na bo wengawe parmi de ukaya mjamritia rukuni mtia ye peuple kwa mwari rukuni wanadamu kwa tujua wa avance wedamba bahanu ebenge kwezi watukufu karnauka wale hamade namna ramwambiani sharto kausaha rijeban rijeri mweneseni rijeri mwambieni ya ukaya zendongo zafanyiwa ni Seda Hamada haruma yentia Komor yendao mbiyoni zo ya zeneze haruma ye masiwa yo mane ya Komor gari mwambiaoni ya ukaya zendongo zinu gailazimu zihundi hane shawiri na boka basi wandu wajuka uzihunda shawiri ekati ndani population ya Komor shaka basi mwanadamu mrajina ujoka uhangu hamahala ni manrajina yaje ya mdailieni ze haki zahani kwezi watukufu wa Komor ngamjozidi kurisami yeka ngabondongo ikao rizamba banu kazi tumjibiani sharika utahari mweneseni rimwambieni wa ukweli wa ho wanadamu wanu rimwambieni wa ukweli wa ho wanadamu wa France Afriki zembio za hao ze taratibu za hao za ukaya wao kwa tuendelea mbio ye Komor wao kwa tuendelea mbio ye Komor shawaongo waendelea mbio watahe ze faida za Mfaransa ni mabosho ya hao ya jae ebenge kwezi watukufu ngari parao haina mwana mkomoro haina mwana mkomoro yake hashiri ya lamuhe harumaze ndongo zinu ya tizione nyangu ya juhe ya tapale bara hakabati zabira mwanadamu woi haina babahani ya jowoni hayafuli wabwe Saida Hamada woi haina babahani ya joparihaniha bo Komori ngelazimu yafuli wabwe ba inusumu inu adui bo Komor inu adui bo Komor gelazimu muelewe nronrondo gelazimu zenongo zinu zimkensi ni nronrondo na hususan danyi wanadamu waheze parti za siasa wanadamu waheze parti za siasa mjuao ya ukaya ya wanadamu waingubalio wadui yende ya utie haruma yenti kaitulazimu mbaeze hanyoza hanyu gelazimu wa Komori wa muishieni au kaya waongo mnikao ni uaminifu rahanasi izo haina wakati si uzamba ya ukawa Komori ngomnikao ni uaminifu rahanasi au kaomba kwa uhima wejuha we mdungani wenda haruma voti ebenge ngajuhenda na hu kazabanu ngamjohu risamihi eka rikawale mania yote dema hutajio ya hatu sha muhimu rikahanza rijeri pase ye message ya hatu inu ramwamlieni ya ukaya wanadamu wane wanu harume makati ya mwiso yanu ngwaritia uhara si wa Komor na de gouverneur de asie gouverneur mwenye baraka nana mzimba nana Seda Hamada nana imwananya sikais ngari wa parao riwambie ya ukaya wowo mengoni mwa wanadamu ikao habasa riwatia harumaze linyi rouge za hatu si wana wa Komor ya ukaya maudu yekayensia hatu rishindiri ikomboa shao wanadamu wanu nwake tayari wajihisi ya ukaya wajohenda wajeleze izilambio ikao ndizo wao wazendao wakahanza hauanzao wasise yensia hatu ngamani ebenge heze taratibu hizo kwezi watukufu yo muhimu ritiwatatazizie yo muhimu riwabenulie yo muhimu riwambie yo muhimu haina mwana mkomori ikao ngudai ze faida za Komori makati yanu wanduwa muishie au kaya karna ujwa udaza ribulie ndongo hamada zinu zido jenda hena mna inu shanga lazimu rike si wanduwa huzikingia reka garjoka ushinda reka karna ka ushinda shari jihunde ya ukaya si wandu wa ukingia ndongo hamada zinu nimlaheni nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.